Usai mengalahkan Persika Karawang 4-0 pada laga uji pertama, jelang sepekan kini giliran Bayangkara FC harus menahan pil pahit kekalahan dari Timnas Indonesia dengan skor 2-0 yang berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam laga uji coba yang berlangsung tertutup ini, 2 gol dicetak dari tendangan penalti eksekutor Beto Gonçalves dan Hanif Syahbandi. Meskipun dalam pertandingan kali ini terkendala cuaca yang diguyur hujan deras, pelatih timnas Simon McManamy mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mengikuti semua instruksinya dengan memainkan 2 skema permainan untuk menghadapi Malaysia September mendatang. Kekurangannya apa aja? Ya tadi lapangannya kurang bagus terus ya, kita beberapa kali yang lapangannya berjalan karena kita juga tidak antisipasinya. Jadi ya mungkin kita bisa bermain lebih simpel terus bisa lebih membahayakan. Tapi untuk dengan kawan-kawan sudah mulai match? Ya sudah. Semoga beberapa hari ke depan kita bisa komit lagi. Good test for both sides. Unfortunately, it rained the whole way through the game, so I think it made it a little bit difficult for both teams to try and pass the ball as well as they'd like to. But I think in terms of what we were able to do, very pleased. You know, we play Malaysia soon. Maybe the rain is like this against Malaysia. Maybe it's something we have to deal with. But in terms of how we play the game and how we stick to our plan, I was very happy. We changed shape in the last 20 minutes and kind of killed the game. Couple of things to still work on, but it's nice to be able to have 2 shapes in our back pocket that, depending on how the game goes, is depending on what we can change into. But some good performances all around. I think it's given me a bit of a selection problem. Dalam uji coba yang sudah berlangsung 2 kali ini, banyak progres yang ditampilkan para pemain timnas kali ini untuk menghadapi Malaysia pada 5 September mendatang yang berlangsung di Stadion GBK Jakarta. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.